ndabasuje mbaye kaze kuri Chabi Sport amahoro y'Imana abane namwe aho muherere hose mu bice bitandukanye mbaye kaze kuri Chabi Sport mukomeze kugubwa neza mu bice bitandukanye mbibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Reka amakuru yacu y'imikino y'umunsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tuhereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo aho igikombe cya COPA America cyari kiri kubera mu gihugu cya Amerika mu mujyi wa Miami, niho finali yabereye yahuzaga ikipe y'igihugu ya Argentine ndetse n'ikipe y'igihugu ya Colombia. Uyu mukino waje kurangira ari igitego kimwe kubusa, umukino waje gusaba ko bajya mu minota 30 y'inyongera kuko iminota 90 isanzwe yarangiye ari ubusa kubusa. Mu minota 30 y'inyongera ikipe y'igihugu ya Argentine iza gutsinda igitego kimwe kubusa cyatsinzwe na rutahizamu wa Inter de Milan Lautaro Martinez ku minota w'112. Ikipe y'igihugu ya Argentine yegukana igikombe cya 16 mu mateka, ari nako umukinnyi Angel Di Maria waciye mu makipe atandukanye yaje gusezera ku mupira w'amaguru, akaba n'umukinnyi umukino watambutse ubwo bazaga gutsinda umukino wabo igitego kimwe kubusa benegukana igikombe cya Copa America, kimwe mu bikombe bafite ku nshuro ebyiri zikurikiranya. Ikipe y'igihugu ya Argentine yahise iba ikipe ya mbere imaze kwegukana ibikombe byinshi ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo kuko imaze kwegukana ibikombe 16, ikaba ikurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Uruguay ifite ibikombe 15 ndetse n'ikipe y'igihugu ya Brazil ifite ibikombe 9 na Chile ifite ibikombe 2 bya Copa America. Ikipe akaba ariyo iyoboye izindi mu bikombe byinshi bya Copa America. Tugarutse no ku mugabane w'Iburayi mu ijoro ryatambutse. Ku mugabane w'Iburayi nabwo habaga imikino wanyuma wahuzaga ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, aho ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatsindwaga umukino wayo itsindwa ibitego 2 byose kuri kimwe, itsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne ibitego 2 kuri kimwe n'ibitego byaje gutsindwa na Nico Williams ku munota wa 47. Ikindi kiza gutsindwa n'umukinnyi ikindi gitego cyaje gutsindwa n'umukinnyi wa Espagne warujemo asimbuye muta Oizabal, naho igitego cy'Ubwongereza cyari cyaje gutsindwa n'umukinnyi Cole Palmer. Ikipe y'Igihugu Espagne itwara igikombe idatsinzwe umukino n'umwe kuko ikipe yatsinze imikino yayo yose kugera kuri finali, itigeze inanganya n'umukino n'umwe, ahubwo Budage bo bonyine banganyije mu mikino 90 mu minota 90 bayitsinda mu minota y'inyongera bayitsinda ibitego 2 byose kuri kimwe. Umukinnyi Rodri ukinira ikipe ya Manchester City, uyu mugabo yaje kuba umukinnyi w'irushanwa kuko uyu mugabo yayoboye hagati ikipe ya Espagne akanatsindamo igitego kimwe, aza kurangira agizwe umukinnyi w'irushanwa byose rya Ero byaberaga mu gihugu cy'Ubudage, naho umukinnyi Lamine Yamal yabaye umukinnyi muto w'irushanwa nyuma yo kuza gutsinda igitego kimwe akanatanga assist enye muri iyi Ero yaberaga mu gihugu cy'Ubudage ku nshuro ya 17, bakaba begukanye Ero yabo ya 4 mu mateka yabo. Naho umukinnyi Daniel Olmo, umukinnyi waje asimbura Gavira, ni wagendaga ukina Gavira aho avunikiye, uyu mugabo yakomeje afatiraho akaba ari wahembe nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi ko yari afite ibitego 3 yanganyaga na Harry Kane, ariko uwe ko yanatwaye igikombe niyo mpamvu ahita ahabwa amahirwe yo kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi n'ibitego 3 yatsinze muri iri rushanwa rya Ero ryaberaga mu gihugu cy'Ubudage. Naho umukinnyi Lamine Yamal nyuma yuko umwaka wa 2007 yarateruwe na Lionel Andres Messi bakaba zanahura mu kibuga mu mukino uhuza ikipe yatwaye igikombe cya Ero ndetse n'ikipe yatwaye igikombe cya Copa America, n'umukino witwa finalissima uhuza aya makipe yombi yatwaye igikombe kuri buri mugabane. Twigarukiye ku mugabane w'Iburayi, amatransfer akomeje kugenda avuze ubuhura. Ikipe ya Manchester United ikaba yamaje gusinyisha umukinnyi w'umuholandi bamwita Joshua Zirkzee. Uyu mukinnyi avuye mu kipe ya Bologna yo mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba yamaze kugera mu kipe ya Manchester United, akaba yamaze no kwerekanwa muri rusange mu kipe ya Manchester United. Uyu mukinnyi watsinze ibitego 13 akaba rutahizamu uje
kureba uko ya challenginga Rasmus Hojlund ukina kuri uwo mwanya, ndetse aza no gusimbura n'abakinnyi nk'aba Martial bavuye mu ikipe ya Manchester United. Naho mu ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage ikomeje kugenda yubaka mu buryo butandukanye, ikaba yamaze no gutangira imyitozo. Umugabo Vincent Kompany akaba yamaze gutangiza imyitozo ku ikipe ye nshya, atangira imirimo ye mishya mu ikipe ya Bayern Munich nyuma yo kuva mu ikipe ya Bayern yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Naho rutahizamu umukinnyi uvukana na Rasmus Hojlund bakaba bamwita Emil Hojlund, akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Schalke 04. uyu mugabo akaba agiye kuyerekezamo nyuma y'uko Schalke 04 imaze kumvikana n'ikipe ya Copenhagen yakinagamo. Uyu mugabo akaba nawe ari umukinnyi wa kabiri uvukana na Hojlund werekeje muri igihugu cy'Ubudage nyuma y'uko Oscar Hojlund yumvikanye ndetse akanekeza mu ikipe ya Eintracht Frankfurt. Abagabo bose bavukana na Rasmus Hojlund bakaba berekeje mu gihugu cy'Ubudage. Naho umukinnyi ukomeye cyane wakinaga ikipe ya Manchester United bakamwita Rafael Varane ndetse n'ikipe ya Real Madrid, uyu mukinnyi akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Como itozwa n'umutoza Fabregas, akaba nayifitemo imigabane. Uyu mugabo akaba yamaze kumvikana nayo, akaba agiye kuyisinyira, akaba ariyo azakinira umwaka utaha w'imikino mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho mu ikipe ya Inter de Milan katubwiye ko umugabo witwa Mehdi Terami wakinaga mu ikipe ya Porto yo mu gihugu cya Portugal yamaze nawe kumvikana n'ikipe ya Inter de Milan. Uyu mugabo akaba yamaze no kuyerekezamo nyuma y'uko bari barakoze verbal agreement mu kwezi kwa mbere. Ubu akaba yaje akazaba akina muri ikipe ya Inter de Milan iheruka no kwegukana igikombe cya shampiyona iwabo mu gihugu cy'Ubutaliyani cya 20 mu mateka yabo. Naho umugaride wakinnye ikipe ya Leicester City akanatwara Premier League mu Takashwa Smaiko akaba yamaze kumvikana kuva muri Nice yerekeza mu gihugu cya Scotland gukina mu ikipe ya Celtic Glasgow, akaba yamuhaye amasezerano y'umwaka umwe. Naho umugabo wundi wakina ikipe ya Liverpool ndetse n'andi makipe akomeye yo arimo nka za Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani akaba yamaze no kumvikana n'ikipe ya Como, nawe akaba agiye kuba umugaride mushya w'ikipe, akazaba akinana na Rafael Varane atozwa n'umugabo w'Umwespanyol umwene wabo bamwita Fabregas. Naho mu ikipe ya Manchester United amakuru aravuga ko umugabo yamaze gutangira imyitozo bamwita Jadon Sancho, akaba yatangiye pre-season n'abandi nyuma yo kugirana inama bakaganira n'umutoza Erik ten Hag bagacoca ibibazo bari bafite. Uyu mugabo nawe akaba yamaze kujoininga abagenzi be, akaba yatangiye imyitozo, akaba ari n'abagenzi be, ndetse uyu mugabo nta na gahunda ihari yo kumugurisha ikipe ya Manchester United ikiriho iri kuri pressure kuko yamaze kumvikana na Erik ten Hag ndetse bakaba bamaze no kumusubiza muri bagenzi be. Naho umukinnyi witwa Johnny Evans akaba yongerewe amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Manchester United nyuma y'uko yarakinnyeho amezi 6 gusa. Mu ikipe ya Chelsea nabo bakaba bamaze kumvikana ndetse no gusinyisha umukinnyi witwa Renato Veiga, akaba ari umunyaportugal wakinaga mu ikipe ya FC Basel. uyu mugabo kuri $14 akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea, akaba agiye kwerekezamo ku masezerano y'imyaka iri hagati y'5 n'7 mu ikipe ya Chelsea ikomeje kugenda yigurira abakinnyi bakiri batoya. Naho mu ikipe ya Leicester City ikaba nayo yamaze kongera amasezerano umukinnyi witwa Wilfried Onyinyendindi umunya Nigeria wakinaga ikipe, akaba yongereye amasezerano y'imyaka igera kuri 3 yose ari umukinnyi w'ikipe ya Leicester City mu gihugu cy'Ubwongereza yamaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere, ikaba izatozwa n'umutoza COPA wahoze atoza ikipe ya Nottingham Forest. Naho umutoza witwa Rolambra akaba nawe yamaze kumvikana n'ikipe yo mu gihugu cy'Abarabu yo bita Al Ittihad, akazaba aba umutoza wayo mushya. Naho mu kipe ya Manchester United n'ubundi yamaze no kwerekana abagabo babiri Rene Hake ndetse n'umutoza Rudi Van Nistelrooy, abungiriza ba Erik ten Hag bakaba bahise banatangira akazi. Aba bagabo akazaba ari abungiriza bashya ba Erik ten Hag baje kuzamura ikipe ya Manchester United na Rudi Van Nistelrooy wanakiniye ikipe akaba yigarutsemo nk'umutoza wungirije. Naho Kylian Mbappe
uyu mugabo wamaze guhabwa nimero 9 mu ikipe ya Real Madrid akaba zerekanwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku isaha 6 z'amanywa. Uyu mugabo amatike ibihumbi 85 byose bijya muri Santiago Bernabeu bikaba byose byamaze gushira. Uyu mugabo ubwo azaba ari kwerekanwa n'ikipe ya Real Madrid na nimero 9 mushya w'ikipe ya Real Madrid. Mwakoze kudukurikira kuri Shabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Shalom shalom.